na je so person say anything keke ana meboa ko court na court be di usika ma tell see that dey di usika ko court wo be di usika ma na me yewu a ka me dwin se na me man na ya pam won wa betene fie no won tibi ntwa mo school fees no me dwin se na me ametwa me man school fees na nyensem hu a wona mu di AAD no wa wo so ye kristoni wo bible re dey na wo bible ne kire wo bible ne kire say penimu abokutu anyu matia ntu di na tem sa na bible na kire me bo wo so ye kristoni no o penimu apo fene sen nyumatia enti wo so be di na tem wo na wo sie say lumba nyumo boy wo boy ma enti wo be di na tem say na fuadoa wo mu nyina afam hu e kristofo wo nye kristoni o wonye kristo na wo ampo yenimu cause wo ma petantan bi na wo so no yenimu eli we na wo no I say why doing wo ye jime fo ankasa wo so ye kristo ni wo kwa SDA o fra won say ampon wo ye jime fo ankasa wo so ye kristo ni wo kwa SDA wo gu SDA fo ani mu ase atete kwa ampon Jellicle ampon wanim wo katre ma butuo wuti we wonan wadi mfie say so na ba ko wa chen ba ko eba na ye that dilumba ye hu lo system no mu no enye say na na otie yare ana aye no na wo bia wode ade asihye na fum no mesra dum yankopon se omanin ka ho saa wo bi ode ade asihye na fum na ode sere no that dilumba se wono na fu ayese ye de ye pay na saa ye pen ye ni gina ho papa yani gina ho fi so wo bobra ankasa wonye koshini that lumba wonye koshini atemde dia mudidi ni nipa ben na pini no nipa ben eno ti wi aso se pini no wo de twen pa na wo point won saba ko e dia kire obi so no na de aka no e hwe so e wi aso wo to bo nso a ebo ban ye san be bo wankasa wo sere no sra de dadulumba ahwie yansa ansa na wo basere no wa sere no so ati sra de wa hwie yansa 58 sra de dadulumba wa hwie nansa ana mo basere no mo asere no wanya ho mo sere no mo hia mo a na mo de dadulumba mo de na ye mu koko ani mu gold na wa batena se ni mo agu na ni mo ase enam se onkasa nti onkasa na urade ba konkon ya ma no na obia wunim na obeyi atenchia no se nyankopon tiase na nyankopon so ye tiase fo nyame no boss robo asase a obedi asemoi na Ghana man nyina behu obia di nani behu obia edi nani wa behu emu no kore sa woni obi ya adwuma na nipa kro tua o kawia sa moko ba bi na moko bo so nya gift opa eno ma obi wo mpa o ma na no ne mfa na nkogina enkotena abusia me bossa audio wing me bo audio wing say yemfa ababi ana yemfa suas de bi mfiri sa audio we mu ewi asempanifo say obi amane sane obi amane sane obi amane sane obi panifo ne bu sa be no say obi amane sane bi nti o iya dia no are very careful obi amane sane obi no
And I think so, yes, or cassa be and panifo, a baby no back say. Yes, say, a bucket to the pomponi. A bucket to the pomponi say. Near 2 born no. No train time 2 born no. Sani pano shoot or no kettle component in Hunya him. The Hunya hint is sunny, our Jinan Chamu, wo prison or 2 born no kettle and say, Acquire dear pa. And acquire any jenny pan. The kettle components in or 2 born no. The Hunya hint to send name no Jinan chair no clap of say. No 2 born, I had you know. And the we are say, Shawano you. Shawano you. To one on Nareka, but force it to one on Nareka, to one on Nareka, to say, pow, can one no pardon. Can one to move? Who be as a man, time for one to tomb. No way, chum, now call baby. A dear Hagana for be brave, pan as a movie, Ninty Americasano. As some man for be who. As some man, as some I am fan Somano. No, at yes, now, if you are Daniel Germain, as someone young fan so man, and then as some so, and so what yes, and what Daniel Germain walking. Now, some penny for some or Casabi will be say, as some ma watching, young commanded you near walk. That's some, and memma watching and command you near home. Now, so Ghana will be brain fast and young Sassamono, Obia some man fan home. You're very careful. Obi asem a opeso be kan bi obi asem a be ko hwiriya ko simu na o kan bi no you're very careful. Na hun sunsun so won ba ahu ti na me kan me say obi amane san obi. Be asem a ba ya ye kan lumba ne ampon na akoye nnwom. E na ampon say lumba sisi na wabu ne kwasia na o kan asem. Mu amwate asem a mudi ampon atamu. Asem we e fa mo ho. E bra o mo to nnwom no na ogina he. One more agreement, so man agreement, where were you? Now we need a mobile. But okay, of course, our group of my friends, that the Lumba Die Hard Fans official group. That the Lumba Die Hard Fans official group. And to find what support that the Lumba, or you're more legend, and the Matic Eku say, more support on one more year, the Die Hard fans group, no problem. But a nyasem bia o me say wa no soa eno nkyere sa asem bia o so do anu kotum. That's because say Lumba ne yemo idol mo supporting nti ena otin sama mama we ka no atem didi a wodi ampon na gugum bebre wo ko group no mu a efiri mmere a sa asem ne beto ho ampon ko already so a wo ka ne nsem no wo ko mo group no mu a o mba o ma ye hwe o e ma besi o nya ye di atem ne ye di atem ne ye di atem ne ye di atem na me kanu me sim panifo say obi amane san obi sa na ketiri pomponi no say no to bo no na hunye na hi te sani ogina nchen ka say akoye ne gine no nti odi ekoso afo wa no toto nkrofo nsemu asem a ye mfre wo ni mo ho hwe o but Lumba no ene ampon no they should deal with I mean wasem ampon na make say allegation or whatever me gina here me can be my ampon me can be my Lumba because one more agreement na no mo koto omo nyum na me gina hobi ba wo de because ampon no ye when enemy because of say you know Lumba no ye wo no o dofo ananse obi a open asem automatic na mo say frɛ ho that the Lumba Die Hard Fans official group and unti no and maso atem didiem na mudi atem o fra ho say tio ampon wo ye jimefo ankasa so what wo so ye Kristo ni wo kwa SDA wo gu SDA fo animu ase atete kwa ampon Jalika ampon wanim wo ka kire ma butuo wuti we wonan wadi mfie sen so na ba ko wa chen ba ko e ba na ye that the Lumba ye hu no assist we mami ampon wini mu no ba bia o ana ampon meka wo mami o meka wasem o
the fan say wo support lumba ntinu che so abete yes ntokwa mu e say ahu ne ntia mu bebere ma bra ba ye basa no no me ya horo ne nuaba horo e yesenya o obi asem no akwaje afa ageman ona ho den ona wa no na akwaje be wi ase ne na furu adowa ya boni dua ne wawu Ghana fo bebere nuabo ena ekum saa ti na mo tetare dan ho na nuabo because mu ya sekufuo asem emfa mo ho nko ankrofo sem na mo jeko agigire mani ase me say meti we efa me ho be ampon na ka na asem se lumba bunu kwasea na mo to nyom enyom no so mia menim nyom o mo to ye nto so obunu kwasea malumba mbra me na ho number me na no no beto nyom se ye friend nyom bi hwa ofo na din samfo sesan ena ono so ampon so na mo no so keka bi no so aye nyom ama no seden omo mi no asamwa mi amesi ho ifam ho be ba o de wat ya besim na wudi atam me say Ghana for munya hweyi mu bebra bra bo asai mbebere mu wu a munya nkwanhie a munya ani amane a munya nyina no eye den krofo ansem asem emfa wo ho panifo asem ma wache a yankoma ne duani a wo ade emfa wo ho asem enya wasem fa no nkotum na dwene wo ho ni chia obi a nya asasem no maka kire wo ho ate odo obedi obi achi akoko ama obi akokeka ansem se ya be wi ase no wo wawu ne sa nipa ne te ase because asem no nim ho hwe Bible kura kasatia adanse kurumu ade ya wonim na akodi ho adanse na meken lumba ne ampo na aye nyum eno ampo e kasa yampo se yampo lumba na wa no wote ase abeto nyuma be yi na no sesan why you know how does it concern you and I'm gonna me say ko mu group no mu atem didie ne nsam omoka Ghana de che say eble bia jimisam kwa na okurom ho be hu asuma say ye wo ye sofo wo ye leader as wo ye mentor asuma say ye was the wo ye idol wo ye spiritual father ntimi bia be hu na ya gada ye ho group mu ne ye ko yes supporters of Abozigi group was the Abozigi group agrada ankrofo no na omusu egu ho ntagrada ko nya asam ana ko di ne nsam fu abehu Abozigi fo no ne omuso so gidi ne edi atem social media so obehu ya nkrofo bi nso omuso APC fo no kwaku bofo so ema no ho obehu no wusu bempa reverend wusu bempa so ma e wo ho nti ebiri bia no Jimmy for saying ma Jimmy too much no mutikuro mu ho because muni dwumadi enti obi ye ne nkwase asem kra na so obi akwa na de no o de o tibesi mu sem ai me ye fans me support agrada me support osu bempa me support hwan mama Jimmy to mama nente nkrase sem na dawson nkrase sem no obi aye na de no be hu kra no ye de na kwagina court no obe hu no mu de akire yo ai we ye MPP ye pani we say we ye NDC ye pani we ye MP mu ye nkrase for pa mama manente no ma Jimmy achankasa memi ya mede hei obi kwaye ne bone ana se obi konya na asem ne de ni kwagina court a na me de akire na okobo ne kro no ana so o bopo ogini sika woni me ne be cheye no ma wani nte wo de eno ane so support keke obi ti group bia no obi akura social media so nya hu group bia na odwane wo ni ma de ku group no kro mo yew nze na so odwane ndi na me kan obi hu ano agrade anya asem pe yese o mo ye ne fans no Abozigi group so Abozigi fan no de akire yo ni ye di atem de hu gaga group nso wo ho ma me gaga na nkrofo obi hu we so for ma me we say me ye hwan fans we say me support we o su be mpa ma hwan ma ogbofo ma obi ndi ma as ya fun class for amani ntida mu de me se mo benya asam yes benya asam so na court apon ya de akoshem kosi na nsa court beba ya be kire watumu Friday ya de betum Friday night but them weekends Monday and Sunday court abetena ase benya asam na court apon mo se mo agimigi mo nsua nyansa we na making no abeti yasim na obi na ampon ne ho nyefe ne nim tantan na ne jerry cases hwan we ever ho ever ho o fra ho say tie ampon Uye Jimefo ankasa. Baby, see, no, see, baby. Also, ye Christo ni oko SDA.
wagu SDF animu ase we fa ho ben atetekwa ampon obi ya tetekwa jelly curls ampon you a hwe ampon wanim wo katrem abutuo wuti abisa me fa nsi ha da se maka me say mo be uhu saa mo be nya asam so saa because mo agimigimi obi asam na abeje ama ho na wo de afa ho na ya bodu ya no wawu because wa agimi